Eme bodogi. Obodogi ni yana ne nsa ne Ɛtwɛba. Wow. De mema ni bi yade. Ebi yade. Ebi ni mutwedi. Ebi ni mutwedi ankasa. Pa. Obodogi ni nyina na kyese. Ne nsa no ne nam Ɛtwɛba ne so. Se di ba wutru mu kwan no. Na kyese, uhu de awunya se kyese ewiase no te. Mundi mu hu wia na mo hwɛ mani. Ewusa video me nche enu ntimi sro bomoden na share video ye de emame. Se wote akwantuom ana wote Ghana na yo ba na wodi kote ache na wotweba awu wotweba nsole wo ye bema na okote ensole okote awu a mesro pini ha na behwe sa video we na tie mu nsem na tie video we wie na okote ansole wotweba na awu no ankeka no ho a change me Adwenepahene midin yengo tie video na ye nua ba bi abekire mu e da beto abonten na wie a wangasa no obete dwe ta Ema ni bi wutru atakra no ye neat wa wohoro ho kama wo de fashion freezer na sani we simede takra de edidi akro be ma ne hwa no in between kwatia ne hwa no in between kwatia ne hwa no ye di chain do fato blog ho ye bi ma wo partner nana eti say bi abokode ye bi ma wo partner fa chain go blog ho na nye nwunu me mpo ahye me na enye nwunu more for the boys. Maninya nyunu. I'm for what you Debi, who say quatene de weird de wusumwa, a be pejan tentem, but relax fa, a beda be a make a man say, oh, cot tafri bear my cotton when far pressure and tafri. Your far pressure and cot tafri cotton, relax. You can use shuano, bear man a shuano, or more so grandson. Me mpo ahye me before man kwatie asebe cred until na bohuna mane Fashuani di aguransa. Obe isu kwatia no. Because shwane di woman na emu den. Stella me das. What you say? Obe ma shwane di aguro. Because shwane ye di ya. Ye den pa na se be ma ne board dog. Bo se ti me be bo Ɛtwɛba no. Yes, eti me be bo Ɛtwɛba. Be ma ne board dog ya. Eti me be bo Ɛtwɛba no. Eme bodogi. Obodogi ni na ne nsa ne Ɛtwɛba. Alright, mema ni bi yade. Ebi ni mutwedi ankasa. Pa. Obodogi ni nyina na kyese. Ne nsa no ne nam Ɛtwɛba ne so. Se di ba wutru mu kwan no. Na kyese, uhu de awunya se kyese ewiase no te. Mundi mu hu wia na mo hwɛ mani. Mubedi mu ho awie no na mo hwɛ muni mutimi hwɛ nanim sɛ ya na ebi hye bɔ mutimi hye ya bɔ so mo ni so atafuru twani mu de me 69 no sɛ be ma kɔ kyekere wanum what you say be ma kɔ tini wura wanum na wo so twɛ na ewura be ma nanum ye friend 69 ede papa ede me say me first time am ye bi 69 me first time a be me ta free me twem na me so ma sokotie ni mu e wona me hu say edi anka yankofan ko in fact ye ho ban ko me be 10 minutes na ki enti me nrechi ni ye ade de be me bi utwem wa bi twani mu utweba no last one no obi timi de takra no de hye di freezer na ye nwunu no de brush etwe no de sister sometimes na me obi nya bi ma but onya bi ma onya bi Ghana this my Ghana tie for Amazon Adwenepahene aka Enkrata mukinkon aka Fufuokin aka be my fan yirenim enye fom aka mitu na omatie Mr No Pressure wodi ma chia pressure be de be fawo na san afre Mr International man ye kasa kire wiase no na bi muso kasa kire emunamfo abusua wabo moden aka me ho ye nyina o ene dirimika ne akotie nua bayi anum nsem aba ye nua bayi e wo TikTok na wotie a anwumere bia ne program a wo ye no ano wo hye ano adin yi pa na wei ena Adwenepahene management team ese da ye no be ma for sa show wei
twe no ba ye no asemi beto Becky TV so na Becky TV de ensem ode ba de anu ode ne Adwenepahene TV nsem ode ba anu ode ne because je say ye ni anhu ana ye ni antwa so ye nua bai a kire kote ne twe ho nsem ye nua bai se we de ento sa bio ensem na ye nua ba na kana no wo hye ena tio ebia bai wadwene se bia ensem na ye nua ba ne kana eyensem hunu anase ebia eyensemfo ba uduru mpa so a ubehia saade no se wo start bia ko practice ye nyina kwa akosua adult education what I say the mesua no ma kire mo the mesua no kwa akosua bi ye nua bai e kire se takra edinu yasum wasraw wusia wo ba na fanto mpa so na ohoro takra no na bai na ya ase na fa takra no fa no twebara no piu na me nua ba na asem a wo kan bema be ne benya daage aye saade we Ghanafuor energy sa abrofo anaji se me Adwenepahene na me ma fa abrofo suban bio because Ghanafuor me ma no ono ohu no ba ntoma ne kwete abre ohu oba ne pant ne kwete abre na ansa na obenya time abaguruguru twa no ansa na obeka san ena se dabi ena se okasa ntafrimu dia ena oda no bom no wia na fro oda na wuram no wasan atwe o se mema no bebre nim twadi o mema no bebre nim twadi enu tro bi o wa ono oba da oba se me kra no me ho mada because oni be oba no feeling say the ewo sa educative program we ehun nya yi pa enka kire me say ena me de me yesi nya atwom na nya atwom hypocrite Roman asole for kra Roman pastors kra no Roman asole empanyifo no kra no omo wine omo krampo no omo fa akire ekutwitwa bi na otwa bi akotemre nto bi ye Roman pastor Roman asofo na ka chem se oni twa da wo boa oponfa kosuamodua because ensa ene adwaman nanam Roman asofo no wine pa ono wine wia na ne kote abre kote ne bra wo de koy okotwetwe anaso kwakọ epu no ni nyina na eye kote etwedie na bia ntabusua sa relationship a ekompam ene sa no man de hu hia yie pa tinsem enua bai da beto bontin misro kwara kokosua practice bi yeso obi kompo timi de eye kan say ice block ehugu obi tunum mo so de mu ye bio na we no na ya awala na say empratwe awale na mu ye sa ne ma we na say empratwe me yem mpo ahye me na esema ye nua bai kan de na say when de onya oba na eso to bo ase na ado oba no to mpam na me nua ba ene wo de wo ye because ye ne awi ankura choka awofo yi ubede onya tawo mpo aye we awofo yi aye gu abrochire ya ye ne yire muteti ne yemai ubede no onya time wo cho de ma na akura na ba bom papa mama kote ne hwetwe ne mpo no na akura be boprum na afi the feelings ateko me nua ba we ye single for no nya sa pa de a sa futo we na enkoma wo mo a wo mo 60s no what as a 50 years going no omo na mo manyina tu efre mo nchen no omo na benya sa feelings nya sa de a ene wo ye be ma na obakọ adwuma na me age ya obakọ adwuma obakọ school a ana se oba no wada awia no ache wo yere no aye na sa style ni bi sanya sa pa sa oba na da awia ana sa oba na da anwumle na wo ba che wo yere aye na sa style na wo ba che kura na sa style de a na nkra na ofia wuntumi nya da because abrochira se nkra no mo ye stubborn pa timi nua ba sa futo we de keye pa sa be mo oba ni age be ma de no oba drum pam a mo oba no se pe no di oba ni yi fa kwoti twitwi ne tweba no tafre na ya ase fa sa fa no fo ase fa sa miamia no fo bi okra no fo no wo do ketere ma fa no se uwia wo sa do nsa we mie no we ehye no fo no anu sei na ado nsa we sei aprepre so say ya obo so banda won ntire ne de no is agombia na no ho ba se to mo ba no ho mra na akote ho fo because eno ne ani je no ka otena eno ntobo wo scapo timi ni twe na obi houseboy edi ne yire ti sa educative program we Ghanafuor de be nya atwem enenye eye pa akwose broni akra a wo school member Elias odru kan say obekọ class 5 wonya 10 years ya sata akire na hawa ya wo ba hawa oba ne bema ehiem ewo mpam hawa wo ya oba oba yusu eye adro da bo ho ban hawa wo ya bema be yusu eye condom ya kire nkra no what I say when just akra no ba ya akra boni o we de unyina obefa mpna obewo but abi before the enam ya ka echi no instead of say oba tan
ebetwe ne ba ben no akire no time say wetu abu nsa o menses beba bema ebeche ne ba bema aben no akire nsa so kwote bre a enuma say na elidi de etu ebe unhu oba na oba bibisa akono ba mu a eyedie na eba nti wota bo ho ban papa ne nkire no abibifo nya atwom na me da me Pentecost elder me apostolic elder me SDA elder me we elder sa Jimmy sa ya fa nkire nioma o kan yes wonye me so de meka me adwenpan de meka because o kire wo ma me ma no master se kire mo sa nioma no what I say nti me ba to wa me to afa me yira no normal me ba to wa me to afa me yira no normal but mo hwa obi o wa me Pentecost elder ne ba to okro me fe ne yira no a ne yire pese ka ne onfe na no hwa abrofo gina bonten kwase broni gina bonten fe ne yira no fe ne girlfriend no e ma odoye de odoye fe bibifo bosa se buchie mu entwoma a de chan ye da kokko a de aka ekoto agu no ye tofa wiem sei na apete nanim se makeup one euro shop ye ka ansama ebetu ye fo kire mu amompe but muntie na mo share video no tabusa obaso a edini Adwenepahene meka for tap send edama tap edwumade ku a o maso ya snap send this kefra ma no ne edekọ Ghana tap na meka for dama first time no use app na be hia promo code Adwenepahene no obagu be nya discount kama na meka for healthy s I the edama healthy s so boawo a repair trinwi ama trinwi grow nice what ya say me da wase me do be sia ye se ewiase utie futupa a ewo mpem empagro ehuhia because empagro eno ba walefo okunu a wawale no ntokwa ba etimi esisi asem na akọ wale na akọ tam elder Pentecost apostolic SDA we ba no be didi wasem abusu apanyine a wo yere no enu be jai awale ne entimi nsie ade ba akọ etimi sesi awale efo ntem asem die simple as ABC and a gift edie na gift Oto gift ebro yere oto gift bro okunu mo trans mo kasa wi a mo kompom mo kodwale akodi mo ho simple as ABC wi a we dem me sorry fa cheme oh ncbm eno ano no case die obi ani ho ti afutu we Adwenepahene me dem no it's more than a futu our pastor sof maame edbe ma ko ti o mo de no nefa bible en daadao no wi a no ato bible na to atwene abedi atem akodi kotekese na ho na be say yes why na wale ebeso peace out mama na no why din say odo na me nye din say adentia me call me sister fie ni tiri hu nyina ni mo nyina kuku wo sister tiri hu kuku ai eno na ye odadwene no aye me dadwene kase David man ha ho kura mama me kafo hair TLC amount hair TLC or UK me say mama wow tiri hu kuku se me say kura da emro aforo kura be jemma ya no young boys na afa sa omoton enku kama pa utiri nyumbe se na ha wo da video ye twagui the way video twagui on enku no mda ye nwina se na ha sa no obi wa natural hair me ka se utiri nwa popo utiri nwa kukuo ene bibia no ukoto healthy asia obema utiri nwina se na ha so chen ye nyemi ntumrika ene mesra ka ho na ko omo UK omo namba na gusu no me abusia worldwide be o me shipo da bro the nyazo be ba Adwenepahene TV na se be TV obenya discount e wo hono HTLC enkuwe kama papa be se mere wafo na omo boduko ne se metu mutiri hoe samata me so muturumika no mo wafo natural hair nku so wo ho ma me na show video etagui natural hair nku bi bia omo ye nku ho adwuma fo etirimi utiri nwa kuku a mesre wo ho omama nku a utirimi ne banyini from muso bu owa opeso ye natural hair oja ne tirimi no tirimi na cancer ya bawe mesre mo contact no HTLC mesre mame omo ye boy wow odo mi kokro ma ba o namba to ko edo he ma mi wo fa bie mo se me send ni ska wo Ghana mame na so wo fa send ni ska ni kwa so kokro na ma ye ne dey tina fi send e kwa bet na me me announce tap nka dia tap send na no so ye dia apo aba obi aja no dugu ne phone so na wo dey register this send ska kofi ayente na hwe sa na wo kwa bote ko trace extra man mesrew me kan fo tap send amount so you so iPhone and also betam no akọ App Store no download the go phone so Android phone so no akọ Google Play no download the go phone so mesrew and I wo send so mesrew o first transaction be no wo so wo hia promo code no so ba Adwenepahene
Adwenepahene edegu. Yes, ntimpacho. Uboguma, uwo euro kwa kwa obenya 5 euros free. Before the some party for. Some can put tap sen edamount. Who America so Canada dia. Hey, mama, $10. To Miss now, man, how oba won for say, and quite want to be a so pay. Mpacho, who piano no echo. Some come up wanting the man. Download this see at the fee, Mpacho, not relaxing. No one's pay kwa bonte. Me who said me kwa bonte. Mammy, now dear I am the company say, first one almost a credit card and kuma. And net dear tap for our month was a decaf for a mobile. Was it who shoot no more bank card, which is register SMS for asem debt. I tell you, Yatidene, to tap a back, I'm a here for, say a Sunday can go Ghana. Now rate no so a come. You tell me, dear mamma. Miss Snow, make a farmer. Also, when you are hey, may no bad the power and gentleman to Miss Promo code the book in the whole yam. I know 5 euros free. I know more Canada as soon as US is almost $10. Oh, say all day. I am a daddy for the only open. I tap here, come on. Hey, tap send Abusia, rate Mohene. Adwenepahene otwa supre kwabrafo wa ye kwa bibrim han bafo otwa burumu odi putupurie buruburu ma mansan wo fufu tom tibi